Niyaing tugak, lulbog ka ring mapila na porsyon na ning San Fernando a kabisera na ning Pampanga. Lantaran pa ing problema king albog ning mismong Central Business District ning Balen. Agpang king Kapampangan business leader ay Rene Romero, chairman ning Romac Group of Companies, at inyang negatibong epekto nung ing Central Business District panenemong lalbog. Kaya kami kapigaganakan. Kalupan na po nang yan, malulam na naman. Since yesterday, mumuran, nandyan na ng kalakasinguran. Bigaga nakatana na naman ni Tam taga San Fernando na pota, lumbog na naman yung main road o itang awasan tamong Central Business District na ni San Fernando, yapin nga Longa Pugapan Road. Bilang miyembro na ning People's Council ning Siyudad San Fernando o ing Multi-Sectoral Governance Council o MSGC, may kiadwangan nung South King Provincial Government ning Pampanga. At kini may nikwalang commitment mismo kang Governor Dennis Delta Pineda. Lulbog yan lulbog, indat mumuran. Mo ngayon yung banwa yan yung urang ng Pumbagyo. Den pantutok yung banwa. So, lapitan mi Governor Dennis Pineda bilang father na ning probinsya, sakop na naman ni San Fernando. Yung San Fernando, yung capital of the province. Ang nakero kong kukuswelo niya, sabihan ng, sige, pag-aralan kay Tito, pagsabihan ko pa mo ring engineering office, ang po pa rin DPWH. King mismong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting, anyang mapupus na ning milabas sa bulan ng Agosto. Tengwa na ng Governor Dennis Delta Pineda, inganya wara ng Romero, king may sabing pisasabyan. At king atakikyanan ng CLTV 36 News ug tuning September 2, mika konferensya naman ing Provincial Engineering Office at ing Pampanga 1st District Engineering Office ning DPWH, apen muna ng Governor Pineda. Keni lulto ing munikalarang mikaadwang outfall ning drainage system ning San Fernando, aparte king Federosa king Santo Tomas o ing San Felipe outfall. Burireng biyayan ing creek amanibatan San Fernando River, ang gana king Gugu River king Bakulod. Sir, from here, imbis na problemahin natin to na makitid na, ang sinasabi ko kung babaybayin natin to papunta rito. Lakihan natin. Pwede sir. Mas maganda. Para hindi na siya magalaw yung mga bahay ng buwan. Yan, at least i-maintain nila yan. Kahit makitid na lang, okay lang. Importante, masalo natin yung volume na galing ng St. Jude. St. Jude. From Angeles yan, di ba? Yes, yeah. Elapastagan, St. Jude. Tapos connect na ho natin kagad dito sa bubuhayin natin na to. Nakita natin yung volume na nanggagaling ng Angeles, Magliman, ng mga na river, papasok dito sa Cabalantian. So, right now, umiikot pa to, pupunta pa ng Santo Tomas, bayan ng Santo Tomas. So, nag-propose po ako na kung pwedeng idiretso na natin to ng Gugu River at pump station na kung gagawin natin doon. Buhayin natin yung talagang river, creek na existing po noon pa, na takpan na ho ng lahar. So, we're planning na buhayin ho to, tapos pump system going to Gugu. Keng malagwat salita nung mirina niyang dalan ning Danum dire suking major river system, minonola ring drainage amalagwang kakap mo. Samantala, misubong yung investigasyon na gawa na ning provincial government king sangkana ning Albog, king Central Business District na ning San Fernando. Ngeni ngabak na ning September 3, pebus ninong Pasibayong Pineda, reng kanal dane na ning intersection king Jose Abad Santos Avenue. Lulto king inisyal na inspeksyon. Ayan, kung makikita nyo, basura yung nakukuha natin. O kaya, bumabagal yung daloy ng tubig. So, sa laki ng volume na ina-accommodate ng mga kanal natin, kumisa talaga hindi kaya. Kaya, meron tayong flash flood dito. 1.6 kilometer stretch ning Jasa ing linisa na Pasibayo ning DPWH at ing Pampanga Engineering Office. Agpang king provincial government accountability kareng Mississippi nga komunidad king pisasabyan na basura ing dapat misamas bang malingap lareng kanal nakanu ustusukad king maragula volume ning Danum. Magatian muna ho namin itong isang side, buksan lahat ng kanal, linisin ho natin hanggang mapapunta doon sa outfall. After naman po nito, lipat po kami sa kabilang side para mabuksan din ho at malinis yung mga kanal doon.
Samantala, salamat naman ni Rene Romero, king pamanalakaran ng Governor Pineda, king problema king albuking syudad San Fernando. Pamagmalino ng Romero, ing pamanyaup king syudad, lupa ning pamamulitika nunesaup king komunidad, apartina ning probinsyang Kapampangan. Nakaka-relieve naman yung sinabing yun ng Governor. Ang in-emphasize ko sa kanya, ang alanganin siya, sabi niya, baka lilitaw na mamumulitika siya. Sabi ko sa kanya, Gob, hindi. Tinutulungan nyo kami. In fact, sinesave nyo kami. Kasi kapag kami baha, hirap na hirap kami, lalo na yung mga small businesses, na tinulungan mo, binigyan mo ng 40 million loan assistance. Hanggang ngayon, yun ang pinoprocess namin, na binibigyan natin ng tulong itong mga small businesses. Kahit lang ito ang mga tulungan natin, malaking bagay na, Gob, sabi ko sa kanya. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.